Actually nabita agan na kasaharian na. Pakuman ni buhay. Amalan maponcho na wala niya. Salawa on na minimal 1,000. Tule mo. Ya ko dia tulis sirato na. Sirato. Yang kedua, usahakan niya pasidaka ta aseso. Ya sanya pasidaka bukan impak. Ya ko dia gadiwan di tasumbangan tilodongan ni pada tarupataw. Tilodongi Pak Camat, tilodongi Pak Lurah, puta paling ya disiga kasih Pak Camat untuk menjalankan tugasnya. Puta pas salama ya si nataweh, tapas salama tapos simpu yang idalena. Alingi atanang atau do kampung, tapi belay polisi ni na musibay. Pasidaka ya lo, sedekah doa, bukan impak. Mereka pamilodongan. Jadi asidaka ti, lalu neses maka dawe maragi itu sas dia bisa mapala itu padongan pakubannya akramani Allahumma ghafir li ummati Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma astur ummat Muhammad Allahumma jabur ummat Muhammad Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma farrij ummat Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ipot nadampan ng isinin ng umana Nabi Muhammad. Ipot tamasiwi umana Nabi Muhammad. Ipot talingi at tanangan umana Nabi Muhammad. Ipot talingi na patakator umana Nabi Muhammad. Ipot tapasalaman umana Nabi Muhammad. Ipot talingi daraja kemuliaan umana Nabi Muhammad. Ini ipot pamase. Makanya ginaro kami na magapa. Ya kundi kisama basaray. Abi sirogi banyak. Makanya Nabi itu sendiri menjahit pakaian. Alina jadi pakaian. Aja tak baju sope, aja tak selara sope. Nanya makopai baru sulara enak sope. Kan gitu. Pantangan betul itu. Makanya itu pandrita dia mulai mendecengi kolima agak kamu pigau. Nomor sidi dia kena serede mulai mendecengi. Kolima agak kamu pigau. Nomor sidi matangnya komoto. Iya, maka dari itu tomoto tadi, nampak mana di Pak bagi dale, nampak komoto. Kenapa? Sebenarnya itu ada hikmahnya. Matahari itu terbit untuk menyinari bumi kita mencari rezeki. Yaitu tomoto email mak buka pintu, itu malaikat subuh itu masih ada. Makanya kau boleh ki masa pajak subuh, kau boleh ki masa pajak subuh. Maksudnya boleh masih dia. Tiba-tiba ada hembusan angin. Ternyata angin maka dari angin tidak ada hawa, itu dingin. Dingin masuk ke dalam hidung, kemudian kayaknya masuk ke dalam tubuh. Pada saat angin itu masuk, hisap. Kemudian berdoa. Itu angin yang dihembuskan oleh para malaikat. Sungguh. Iya kok malah pala salah sangi, mapalipat dia lelewe, tilaw ni baraka na yaro, nanti jipak bora. Tapi tahu lawi masam pa dia subuh. Ya, ini kuncinya. Usahakan ya, minta itu. Mega tuh babu, banyak tempat berdoa itu mustajabah, termasuk dibuka pintu nang keco kita masuk ke pintu dia nak terus masuk, lepas masuk ke babange, nak penempatulah kena jadi orang dua. Kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan di mukanya begini. Dia nak tunas atau motor tadi lo, mak jenni coki, angkat tomak kada mak julu mata. Tidak akan kucing mengusap mukanya di waktu pagi ketika kita membuka pintu, kecuali malaikat pembawa resi itu ada. Nah, ini tuh sampai ku makai ku majul mati cuke ko. Matulah kangin apa? Nasusuh dia menjilat itu kaki depannya berdiri di begini. Berdoa. Itu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ilodoh minta resi. Biasa teruntuk motor. Iya tapi isen pak nih. Kenapa halah-halahin kata pelik pak kalau na pintu termasuk ada lagi yang kita biasa lupakan, angka agak yandre. Nikmatnya betul. Biasa kalau minta napa yandre kan makanan kita napa isi sengi timpu kayaknya masuk ke sumsum tulang, itu nikmat betul. Berhenti makan, jangan langsung makan, berhenti kemudian berdoa. Para ulama mengatakan tidaklah orang meninggal kecuali diberikan 40 kali merasakan nikmatnya makanan.
Iya. Ang kami matuto ng katuman reta pamaya masa isaman na si batu buku-buku nikmat betul. Maka berhenti makan kemudian berdoa. Di situ doa mustajab. Yung pwede ko pura niyan rin na malunak. Wah, rasa paga. Napay na pagaya kinaganros. Tidak berdoa. Kemudian minjau palay. Ilorotoki. Moto kita ngabani. Pokok ratin rota tapi pesading. Seakan-akan tidak pernah tidur. Maka di saat itu bangun berdoa. Karena di situ ada malaikat. Tapi paling bagus. Saya kemarin sama dengan Pak Aksa Mahmud. Bapak Haji Aksa Mahmud. Ada pesan beliau ketika mau melanjutkan sholat. Lai pasangnya ke guru tak Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Jadi makanan ketiak merangkak na guru tak Abdul Rahman Ambodale wala Pak Ustaz. Maka agak. Nah, sepesan na guru tak telu. Nomor CD, ini saya dikasih tahu langsung oleh Pak Aksa Mahmud. Nomor CD, aja musakbo isang pajak Jumat. Aja musakbo isang pajak Jumat. Betungan aja masih usahakan ilang kapok bilalang masih enak atau betul. Aja musakbo isang pajak Jumat. Yang kedua, ya kode musakbo isang pajak Jumat, aja mutatang isang pajak Paradum. Napa ang katuwad tunalik ko po Allah Ta'ala o ko tahadyo o to ko matahadyo na pamilolo kumipit ang do. Jadi ya kalau kaluero pasan na maka ya kumulek pa joket insya Allah. Dan ternyata beliau itu luar biasa. Yang mengatakan iya pasan na makaraja musabbo isang pajak Jumat ya memang toko ko itu tawe na pakanjagi isang pajak Jumat insya Allah baraka itu baraka arwane ya. Tapi dia bisa makundai mali kalau mak Juma. Angka makundai mak Juma apa? Degaga. Padahal ini tuh sampai Juma palat dosa nasese sampai perlu itu sholat Jumat. Jadi kan Nabi mengatakan sholat fardu itu malah menggugurkan dosa, tapi ada dosa yang tidak jatuh, dikumpul nanti pergi sholat Jumat baru dilepas. Nah, ya makundai de nalolongan apa de naloma Jumat. Padahal wanita itu tetap sah sholat Jumatnya ketika dia sholat Jumat. Iya kakak mawat tuh taloki ma Jumat tapi aja toko yolo nasak narwane monro. Iya tuh makanya jalan dan narekong ke masjid dua tingkat dua lantai, ambil lantai duanya jamaah perempuan, lantai bawahnya jamaah laki-laki. Iya, loki maju mabu supaya lega dosa. Pamakai ke dosa nama kundai. Terutama rok boleh pergi muna. Cepat ya gapaga. Dia tu kagak kue. Iya, bisa dia makundai mana nak? Kena ke makundai maniti timur desi dapat nama nak. Apa maringan minaka? Dia tu kan maringan maniti timur desi lah. Ya tos itu komompa itimurese na dari setaro rahasia. Ya nang kamakun rey mompa timurese na Pak Jalalo tapodangi rahasia. Dia dulu lemah bani si bani itu. Ya kui podangi maka ada jumpo ya rahasia. Asam dia dawan itu nasam bagi muda ro podayan. Mapat di umum lu ko dia narap na pawi. Makanya waktu na malaikat dapuran na bista bocor rahasia gara-gara makundai magai apa si puluh miro pemuka na Yahudi rapa agar apa na baja Muhammad dikepung kemudian kita serang dibunuh. Wah miliun na bista rapa pemuka na Yahudi takisang na rapa tengah benih subuh panina paja rewai pole rapa. Nasa di bainena kasi di pemuka Yahudi. Dia natinro bainena. Maraja mata-mata. Apa pernah dumpai bainena? Kilo boleh. Nasa rahasia. Apa makanya sih narapa aja ke pawi. Jangan sampaikan ke istri, jangan sampaikan ke orang lain. Pokoknya rahasia. Jadi yun na bapak erewa tapi hidupnya ke bainena nasa kilo boleh. Nasa rahasia. Nasa iya niya ucap cay. Salay bola takaban isu panina karewa na rahasia aga memang. Wah ini tahu ko ba ini nakas. Terpas sama kada aja pi mo pawina rahasia. Ano boleh kira pa maaja gare meloi. Yuno Muhammad. Kalau makiro kreya rahasia na nasanya. Sisan na subuh lo masasak
Si ba masasa, si ba na nakabinasa ang karahasyo. Ang karahasyo, si ba naga? Masa rahasya na, yung poli. Mili ba na ilayo mo ang maungi tema. So, rahasya na, nasa iya. Rewa iyo na si ba na masasa, mana ko sasa, narunti balibula na masarin. Nuli na sa ang karahasya. Jadi kung kaga kanila may ipaw pa, aja lalo tapunang imakun rayo. Tapi kung kaga kamelo ipaw, na melo kitalay, aja na takibo undangan. Makun rayo man na tapunang, napatapunak ka na rahasya. Yung resto niya tinatatawa. Iya. Tapi dito na pa ito, benrang hindi. Makomiti makun rayo kasi nasa makang, napitita po sa mga ngameman niya. Iya, Tom Hawa. Ya ko arwani Adam. Tom Adam. Tatuto timun na bula matana. Makanya to rani na mati makita ba mo po. Iya makunre Tom Hawa manganga. Magala manana na magala mandre. Dito na may kakoy. Paano kasi makunre yung macam mapulyang. Iya. Hujan kan? Lagi. Ya kebosip aja nih. Ya. Kemudian upasangi makada ini kuncinya Pak Bu. Ya komelo kilolongan syafaat na dito na salawat. Iya salawat ibu tapi kay bawah nih. Iya ko makanja si Sabbu lalan na siwanya salawat Jibril. Salawat Jibril kasih Sabbu. Satu hari satu malam. Ya mana Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi aja terpakai di lodong. Wani Jumati asam paja sunnah hajaki napa salawat si Sabbu napa milodong. Insyaallah. Mustajab itu. Ya kung kabola ibangon na siya jadi siya selesai jadi may sidapi dali tabacang ni salawat kasi setiap malam wani Jumati tay lodong. Simpo yang idali ta supaya wadi ipataro pambangunan. Ya kung kata na melo ibalo na siya tarala ya matutipat. Ang kauto tamelo tabalo na siya tarala ya matutipat. Kung kajanda siya tarala ya mato. Kumelo mopi. Kumelo mopi. Pangka to itu janda siya ni makanya malakay. Makanya iya ko mati lakay ta. Iya ko mati baineta ang katupat doon na pa guro na nabita. Aja tak kena bawang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tandagi sandala baca inna lillahi. Tandagi motoro baca inna lillahi. Tandagi ulawat baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dianjurkan. Aja nak kena tahu mati bagi baca inna lillahi Namo sandala kami tanding. Namo ulawat tanding. Akaraki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati raketa baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati beneta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sambungi ang kapadongan na Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Ito tatulayan nga lebih makanja ini. Nih. Kung kabaineta pananaka na siya pa jaman na atau lima pakire-kire akarami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina tatulayan nga lebih makanja ini. Iya. Kau matanya nih dianjurkan. Iya na to na Pak Guru na bisa ko Ummu Salma, Indo Salma. Waktu na mate Ambo Salma. Siya ka umuro na nipugay na ko na bisa. 60 na tao. Janda 60 na tao umuro na naipugay na ko na bisa. Iya to Pak Dong Pak Guru. Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Iya, ya ko ninawi de sangalata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibat. Putar tolaya ngaya lebih makanya ini ya talahi. Makiro. Iya, berikan yang lebih baik dari apa musibah yang menimpaku. Makanya itu situ kan. Jadi itu kuncinya Pak Dongang. Jadi banyak berdoa. Tapi kan lodo, aja tak makut tu lodo. Atau lagi di makun raya, magampang kita di madota. Ya kung ka masalah ilodongi, aja ni pertama ko Facebook Makiwas saya menyesali. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Katanya sayang tapi sudah tidak. Kenapa ada hadis manis sepadi bulan? Kenapa malah gambar lope-lope pecah? Yan ang kanaduda.
Macigaw langsung makomeng. Sabar saya. Ini yang bahaya sekali. Kanya na di arone mapata sila makukoy na mo makunray. Ay, banyak wanita yang selingkuh bukan karena suami. Iya, mega. Makanya dia ditoki di arone. Tantangan sekarang. Nah, sa pamagay, iya may matuto yasang niya masililakay, masilibay ini, ang kami matuto masana niya to. Iya ko saya baca dalam dalam hikmah itu, 7 tahun. 10 tahun, 20 tahun, 22 tahun, nah, 32 tahun, kemudian 41 tahun. Oku itu mundur. Iya. Jadi makanya puber kedua, tanya puber kedua kalipatan. Iya. Itu makanya akikah 7 hari. 7 tahun suruh sholat. 10 tahun pukul kalau tidak sholat karena menghadapi tahun 7 ketiga. 14, 7 kedua. Nanti 21 suruh menikah. Kau dia nak tinggal kau 20 si dia tu 22 dia kumusuri mak bayi kau 22 lah tu 30 mak kita ngah. Dia kiram dia nyak bayi yang mama kau bami. Temak kada tu iya temak kada tu ide mama kau bami karena keinginannya menikah hilang. Nanti 41 ke atas mubah temang. Nah, makanya namu iro perebutin itu buti temang. Nah, okon itu terjaga itu ngalakai tak umur 40. Asama ok itu madarit kedo salah, madariti salah kedo. Iya. Tapi tajagay mo iba ulun na yasi si ulun na yaway. Jagay ulun na yasi aja nakakita-kita, jagay ulun na yaway aja nakatama-tama. Kemahannya. Iya, artinya perbaiki meluki di makunraye. Aja na kalau mau bertiga nama cantik, kemudian bulan ada kamu deh. Timun na masalah apa di kumuri boleh kala kere na jokan penuh lo jupan dale pango ku warunge apa matri sampai tama tapi makan apa warunge pesan apa kita agar langsung sama kanje makure na bayi itu pamage ini matota na masalah apa timun ini tantara dari lo kiro na pintere napaki majama tabaw iliman na tasapu-sapu palit-palit napaki senyum manis napaki makada selama di sayang mo tajam itu rewat denan lupa iki ya kung kay pole lansu tadupay tabaw iliman na tasuro itu dan apa tanay apa ko bikin kaki sayang kopi teh atau air putih manyawana yan na pure palit na kamoy pala napatabaw sarat na kada istirahat maki sayang ko bikin kaki dulu makanan manyawana yung ko de penalat tu de penatudah mati tulang kue kosre tulang kue mati tu di dalam awe molotone bundu esele an kowe mana to na pundah di de penatudah laki na sa boleh mau na kota dire kota di bawah masih sekali balik weh ka mana bayi ni na cowok wartawan dito kayo ko tapi kami todo katani lakay makay paraluitan na ibu kami todo katani ng kalakay satu-satu din lakay maki itu makanya baca surayasi kami todo yung pasang makaret itu makunre pak makaret di zaman na bayangkan dia pernah subuh na jama karena semua jama arelema jama wani majama bahkan matindro ijama mofi iya orang na makunre itu jadi aja patanya kung kalale tatali ni makunre ngali na makatani pagkatutulasan na makunre namugan na di balanca na kodega di saldo na katani din may tanangatina iya maputiha iya jadi makanya saya wasiatkan emosi ni wasak kakek 5 ton Allahumma sholli Allahumma yang baca saya lanjut jadi kuncinya Yero bago apakah jadi servis nalakaita ini ronele kasih sayang ke istri supaya mambaraka itu dongata nasabayan ng kaaronya na makanya mo papugin na loko makunray na sa tiya insyaAllah malumo na lena tapi bu upasang walingi watu milodo makanya ada ang katuwan tu makanya urri milodo
Nareko suju paca kurangin ko sampajang. Aja nalampakan nilila atau ati na bawang ipake na patumilo do insyaallah. Tembus yan. Ya kung ka anak tak ada doa juga saya sering ajarkan. Pakai doa Ismul Azam. Kabacai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan? Depa. Ya kodeta apalai ia beta baca. Ada itu doa salawat. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Itu katakanlah Muhammad. Kodeta apalai ia beta baca. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, astaghitsni bi rahmatika ya Allah. Apa lagi? Wah, semidemu makundutungan. Usaha kami itu yang kita minta. Ya ronak pertama Ismul Azam asalnya. Ya salawat disebut salawat Ismul Azam. Iya roka dua asmaul husna, tapi itu pembuka pintu langit. Nah, iya kok digabungkan itu talu-talu makanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi izzatillah. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ya Allah. Ilodonnya. Apa lagi? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baru dibaca takbat tiada adil ahadu wa taquma dengan kumal wa ma fasal. Saya selana ransa talaqwa muratu hamalatan hatta fi jahannam. Itu nareko angka acara makona musik itu yang dibaca. Jadi kau mapak tinggi, kau malungi makor kemudian hujan baca itu. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kita baca kata lu kemudian takbat tiada supaya kalau hujan itu tidak membawa berkah maka dia akan digeser. Tetap hujan kemudian setelah itu sekitar 5 menit digeser, dipindahkan. Jadi tidak akan turun dulu di situ. Nah, yang dibaca apa lagi? Ditopan, awe, ditokan tuh sadiga. Iya, itu dibaca bu. Jadi, baca bisa dibaca sholawat istighosah. Ya kode tasubawani ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits ya Allah. Kemudian baca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baru dibaca takbat tiada. Iya. 3 kali atau 4 kali. Ada ulama cukup 1 kali, tapi bagusnya 3 kali. Kemudian kita melihat ke hujan. Insya Allah kalau hujan itu tidak membawa berkah dia akan bergeser. Tapi kalau hujan itu membawa berkah maka dia akan tetap turun. Ini tuh nak kada ya kok. Papuli barakah aja dapat deh. Tapi ya kode itu tapalesiran aja. Itu yang dibaca kalau mau bikin acara. Meki mapak bunti, meki maga merasa takut gangguan. Ajar ta'ala Sandro. Malah si Sandro na pemala liling nasa. Majung pala lumpat dia itu lilingnya. Napat dia itu pak jelanangnya. Bos itu mamae muru dito dijagain. Mirip gini rasa. Pedih kami sih. Pedih. Nasi sakit. Ya benar loh. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Kode patah kamu pernah tahu ya. Kemudian acori nabita agana kesehariannya pakuban nih boy amalan maponco na malingnya salawa onna minimal 1,000 boleh mo ya kode tulis 100 nah 100. Yang kedua usahakan juga pasidakata aseso biasanya pasidakata bukan impak. Ya kode gaga diwad di tasumbangan tilodongan ni pada tarupataw tilodongi Pak Camat tilodongi Pak Lurah puta paling ya disiga kasih Pak Camat untuk menjalankan tugasnya.
po tapas salama ya si natawih tapas salama tapos simpo yang idali na alingi atanang at tawo kampung tapi belay po ni sini na musibay pasidak kaya no sedekah doa bukan impak mereka pamilodongan jadi asidak kaki lalu nasyasay maka daw maragi itu sas dia bisa mapala itu padongan pakubannya akramani Allahumma ghafir li ummati Muhammad Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma astur ummata Muhammad Allahumma jabur ummata Muhammad Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma farrij ummata Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ipot ada pun ng isinin ng mana Nabi Muhammad. Ipot tamasiwi umana Nabi Muhammad. Ipot talingi at tanangan umana Nabi Muhammad. Ipot talingi na patakator umana Nabi Muhammad. Ipot na pasalamat umana Nabi Muhammad. Ipot talingi daraja kemuliaan umana Nabi Muhammad. Ini ipot pamasi. Makanya ginaro kami na magapa. Ya kundi sama basaray. Abi charogi bani. Tapos salama isinin ng umana Nabi Muhammad po. Taga po ng isinin na dosa ng umana Nabi Muhammad. Alingi salamat ang umana Nabi Muhammad. Kumaniro. Ya kumaponco ko, ya karabadi ko tapos salama isinin na atamu. Iya kuya mo parodetis sa matibawan. Iya, paponco ito, iya ro. Jadi ngerangi salawa, kemudian pas sedekah, iya ko tulay berimpak asumbang, namun dua sabun. Iya ko masumbangi elodongi, po tapak baraka ya sumbaga kunawat di mancaji papasalama lino akhirat, tapak baraka ko jadi jatuh. Elodongi. Kemudian ada sih istighfar astagfirullahaladzim namok kasih ratu tapi aku tahu malu makanya aku ngegay supaya tak buka pintu-pintu dale ya ronak garai ciala aku pegang istighfar tak supaya laku masih jak dong maka daga doa pak buka parakusa aja na doa pak buka parakusa wala ni kasurban ni pakanjak isalawan na si istighfar na pamoto aja na matanga diuele yan ang kanana tapi setengah na peruan na jiwa macoy itu na pelaku iya sure dio maile ale na buka pintu na baca salawat na baca waduha na banyak membaca surah al-insyirah insyaallah ilodong kemudian agapi yan ang magampang yan ang paling magampang pura na istighfar pura tonyo na salawat pura tonyo pasidakat paling magampang at jangan ada dendam ajaga kebencian. Iya, Pak angkat tuh tahu Pak Raji lo mak beragama tapi tidak beli bulan ini usi cocok. Tapi angkat anak kapu isi di lo ini masam pajang. Tapi ya kau tahu Pak Raji masam pajang, nah dia makan jampena berarti dia khusyuk masam pajang. Karena khusyuk dalam sholat itu merubah akhlak. Jadi nama dia nama lampe sampajang itu khusyuk moi. Makanya kebiasa jamaah aku kurang. Macam malah sila deh aku masam pajang. Nasam upo manustas iya ko matanga ka naganggo ka setan yo ko malas si ka na pwede ganggo ka selesai pokok Allah Akbar subhanallah sabi Allah liman Allahu Akbar pokok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pokok na pwede lo ganggo ka selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maga ngomong pokok nakakatuci di pandamannya na saya pemondok ka na to lima kali mangel lago-lago kimisawi na panya to yang kasih sele-sele ya kotoni ka pampay pakato pwede nawa di malapela katoban pacarama dito nawa di malapela de ceramah kakaroon sa uli ayo kalam wallahu mabikila assalamualaikum warahmatullahi